bahasa sehari-hari masa keren kan generasi latimu kon tidak mampu bahasa keren kan omongan sehari-hari bahasa kayak bahasa download delete browsing Instagram WP internet YouTube udah gitu-gitu ngomongnya soal itu bahasa ini mau protop itu betul nama nulis ceritanya itu merpatu laptop ada tuh panak cilik ngomong sehari-hari serampang ngarit diuk dengan logo samping mulai halo jak dusun kelah panak cilik panak kakak makin orang anak band oh band jeleng band jeleng apa tuh ada ngomong gitar tuh jeng oh anak band dia anak band semangat bangun jam kudu jam roras siapa semangat pada bangun jam roras itu nggak ada anak band lo gitu gedingan keren they can imitate you but they can duplicate you cause you got something special text me but not text you I want a little I want a little apa kok bahasa kewah pada kewah panak cilen di kagak kuning len miang akhirnya ikele aduh kasihan si guys good panak kakak sebuah meselpin panak kinu ngopotret ye denger ye nak ada ye denger ye mengongi ye ngecek pasti ye nak ada ye aduh sakit pengulian